Ego kari. ego ariko cyangwa nabona umugore ari abana bari icyara tukubari nicare mu mbwire ariko ni marefu umugenzi baza wicare ari hehe umugore ari he abana bari he ariko bura bateze baje kumeke umugore ntacyo ntacutse umugore w'igisagara cya Bujumbura n'ububaza batujya kubwira hari ibintu je nashaka kwemera umugore wanje ndabizi kankunda yaranguye ko ndabizi harya wakwikirenga abandi barinjiye reka reka sha ubu ni mbanda wanje gusangiye umugabo umugabo yego ubu turamusangiye kweri birazwi hano utabizi mwemere ko muranca mwemere ko muranca muti umbiza ndagukire ku mayange umugore wawe sinovuga byinshi mugabo mu ncamake we banza ufate ko tukwakiriye ibisigaye vyiwe nibirebire jewe mbere ngira urazi ko ariye naguze n'inzu umugore wawe kweri yayigurishije kabisa erega baca umugani mu kirundi yuko urugi ruvuye ku muryango imbeho iriki wewe hajya icyo mwapfana cyararangiye ubu bashije naje narigeze kwivugisha kugira ngo ntohoze ibyo ndiko ndumva narabonye kweri iyo mbandanya umuntu yarigeze no kuzi waje kunsaba indaro urazi yarigeze kuza kunsaba indaro ndabona icyo ashaka ko ari kijya nyene he wapi kabisa nari kuvuga ngo nukwanka mu mwana none mu mwanka mwese ibyo muri ko murambwira nukuri yareka ubwo ntiworubonye nari nakubwiye ko udakomeye urahari yareka kumubwira amajambo banza uruhuke reka ahubwo vuga agafana abandi waragiye abandi baritorera hari icyo yagaye yarafunze narinzi ko nje kuruhuka nezerwane n'umuryango wanje n'abana ariko njikaye nshikiyemo ibintu nk'ibipre reka tugwa agafana basi banza umwe ni mu muzimane basha vuga agafana unywa ntacyo ibyo turabigaruka ko hanyuma ariko kose ndashaka Babuja pasite burujanga. Karibu. Simi. Oya yavuga yinjira. Tena bitanu basi. Bitanu mbiriza mahenda guha. Aha ndaguha demi. Nawe pasite. Ndagushorera ibintu byinshi ari aho sinajanyo ni tomati kanza ni tomati urazifite. Kirangaje we kushusha ngurane. Namako turabizi nje umva nje kugura stock ibintu byinshi. Aho ni demi. Demi. Bazwende tuvugana jewe urabura mu nyuma. Oya musisi ntangideni geze mubwira ko mabuja je twatangiranye none je ntengende n'ibitanu turabire ntayujya Quatre mille ntacyo yajya mabuja manza kumubwira rero oya gana mubwira ko hampa amakasi n'umunsi narangura hari na yandi atari ntayagurisha genda rero nishashi isumba ibintu byinshi dore ntacyo abandi biraza bishashi ima ndashaka pasiteke umwembe ugurisha gute aho ni demi umwembe umwembe ndaguha ngahe umwembe ndagw'igihumbi oya ni bibiri umwembe ndagw'igihumbi sawa shyira hamwe byose urahamba ibintu bitwaramo tomati imeze igihumbi sawa ibi ni aubergine ni sani sana hajya kuruwa shiramo igihumbi imicungwe mbwira imicungwe ahangaha oya uramurora ndagushora ibintu byinshi niresenyeza ndayitware Deixa aqui mwiza. Demira, tira hajaye. Tira hajaye. Wewe shumaya ndi utamasaye, wala utije masagiye. Masaragiye. Masagiye ndi ndi, ngo shumaya. Amafoto
Ikiro c'amavuta angahe? Zimire, sawa shira ngaha, turafashije. kuri ngaha mbega uramenye ko umugabo wawe yaje yaje umugabo wawe ndamuzi yego yaje kutari kurabyumva yaje abantu benshi baramutegereye hajya ari haje ku ipangu haje kwa padiri manukane kane barabarusha umugabo yego yaje kabisa ndamuzi yaje vraiment yaje Nibagire n'ubundi munsi umugore w'imaraya nzi ngo natsanye umugore nsanga nzanye igikoma ntuzose no kwiyumva mu buzima bwanje kuri umugore wanjye nibagire hano nesegonda sino mugabo wawe genda umaraye nabuze ntuzongere bibasha hariho umugabo yagutse ko mbona hamazigiye bimeze gute umugabo aranyica ntusangira muri ino nzu we nibihingaha ikintu cyakuzanye hano ni giki we ntibona ko abagore barondera ndagukumbura ukumburana je ndakumbugwa ni mara yazo ngaho mwibara niko bakubwiye urashaka kuvuga ikintu cyakuzanye nakubwiye ko naguhaza ntikine kukubona ndagusabye umbwiye urahevye uransanga naho na nibere ntuje nari yibagije ibyo wankoreye mugo rero uransanze naho ndi urondera iki bego umuntu ariko akubaza wowe ushaka kwishura uhiga iki ngaha nshaka ufashe kurera abana indege no kubabyaranye nawe ndihakanya amaraso imaraya nka wewe uri kuravuga ko je twabyara imaraya ya mbere uri kuraraba bajya abana hano ubona ujya mwana kasa na inoze nuwa kabiri nihweje asa na se wawayo reka noneho n'ujya wa gatatu wewe bose batoye ubwoko bw'imiryango kwa inoze hama ngo nari wanje imara ya nkawe sha
abapare ba kino gihe ni hatari ngo mfise abagenzi abapare kumbe nibo basigaye baranzamburira urugo amahera ya ndakubwiye ati sohoka umvira mu maso ngikene n'ukubona nari ntekanye muga uraje gusa kumva urugira ubwenge yinda ari sheri wawe nta n'isoni none nta n'isoni nkawe kurabwira ko je ndi sheri wawe ubona je nkibereye ku basheri wawe je sindi sheri w'imaraya uri maraya icerekana kuri maraya jewe ibi bintu jewe ntavyo nahora ndakora ikimenyetso cerekana kuri maraya ivyo wisize ku munwa n'ibiki konzi je nkiri ino ivyo bintu bitari bwawe kuri wewe shari ndibaza neza igihe wantwara n'Imana bikubwiye n'uburasubira uyibaza n'ukuri ntabwo ndi maraya singikeneye kumva ikintu na kimwe wosigurira canke ibintu byose none ibimenyetso ntibihari n'ibimenyetso ntibihari ngo ndi maraya n'ukuri ntega amatwi basi ndakubwiye ngene byaje ntabyo woronka umbwira n'ukuri baraguhera ukangurishiriza inzu neza kugira uze kuyiha abahaba n'ukuri ko Imana warugwa nariye n'ukuri ibimenyetso birahari n'umugore wa pararagowe n'ukuri je ntanariye nakurisi amarira yawe ntacyo agikora ku buzima bw'iwanje nta niyo nkeneye kubona genda umarayi na wa maraya wawe ngo ni pare umugabo wanje n'ukuri umugore wiwe wa parararushe kubera ubumaraya bwamwe nawe singikeneye kumva ikintu nakimwe mubwira ndakubwira ati mva mu maso mva mu urasenga basi ndakwingiza nta kintu ufumviriza singikeneye naho nosenga sinosenga we ndakwingiza sheri ndakwingiza n'ukuri ndakwingiza basi mfasha kurera abana nakubwiye ati nta kintu na kimwe nkeneye kumva abana sabi wanje abana jana kwa Inosa ntuzi se wabo sabi wanje jana kwa Inosa umva imbere kandi urubwiriza rero ubu birahinduye ndakubwiye ati sohoka ku neza kuko mu mwanya ngababiri ngire mpumirize mpumure wamvuye mu maso kuko sikeneye kukubona waranshishura ndahuye n'umwaka ufurema gusura guhura nawe umutima wanjye namaze kuwutegura ariko umususe kunzanamo ibintu by'uburofa kubera Shiruraza amasengesho nasenze iyo agapfuda senze wasenga ukaza gusambana no gupfa ngo pare wanje ndakubwiye ati amasengesho yanyu yaragaragaye yarahinyutse singikeneye kumva ikintu na kimwe umbwire none ngo Imana irihe nakubwiye ati utamvuye mu maso bikiri mu maguru mashanda kwere inge nkumirize gatondo rimwe mbuza ati sohoka kabiri mbuza ati sohoka wamugo ntumva gatatu sohoka sharibuka kutwanditswa genda mwanditswe na ita nane yihenze yo ndabimenya zira kwandikwana n'iki maraya nkiki sohoka mvira mu sohoka eso kwihenda kuraho ngo ndarongwe kumbe ndongora igipfu urabangutse reka naje ndahatema mukobwa none ubu dusanga yagiye oya kagiye kurangura turahuye hewe ntako no muhuriye utambesha barakwizeraho nyine tunyaruka ahubwo we tunyaruke yego tugere ariko dusanga ataraharengana nta nuze nkatabajaji kagenda n'amaguru ahubwo reka tugire bose banyaruke ntadutevye nyaruka aho allo umviriza we none nkuburiye nyaruka tugende nyaruka uraje sawa ngo araje reka tumurindire turabe turakamara no kwimana ishavu ndamufitiye nyine okay nibiki Yesu we urakatsa je mburamutekanye n'ingene je ndiruka aho byakabereye kera tunyaruka ahubwo ndisanga rindira kwanza telefone zawe zari zimenye umutwe umwanya n'umwanya kandi urazi déplacement y'ibiragoye nta moto nta taxi vero tugende rero tugabanya amajambo twahejejewe tugende nidusanga agiye turamwica
isosomeye utwara amahera utakoreye nta n'isoni umutamugabo wanje ugira umviriza ibyo birahinduka nta n'isoni mparurire ayo mahera ndabiri telefone ara wari usosomeye ubwo umutwara abagabo atarabi wawe nta n'isoni umviriza ndakubarire no isiga niho bavuze ko bahabara atani imiceri bajya atani ibijumbu bari bana nk'izu natafite imisakoshi nanje atani igihumbi fisi umviriza ndakubwire n'uwundi munsi masha nanje mahenda yakoreka cyana amahera mu muryango bona itunga ry'umuryango ariko marigenda usakoshi rwawe ushaka ryoshe aho muyafata kubera nagatahe kanje yo mana we Unutse wa sabi wanje jana kwa inoso Usiga uri ngaha. Jewe ndi ngaha. Ni umukozi. Yo nkora ngaha. Aha ni kwa Mutama Eric. Ninuze ko ari umugabo wawe. Umugabo wa yari. Reka. Yo gukubita n'amaso ubu nyene. Nuko urabona ko senkuru. Reka ntunarimwe ngaha. Yarambujije ko atamuntu ashaka kurenga ngaha. Umuntu waje n'umukobwa cyangwa umugore. No nibikunda. Reka nanago nibikunda yarambujije. Cyane ku kazi wangu. Jewe abanyitwa zamu no. Nurenga ngaha. Aha nurenga ndikunda. No reka. Cyane ku kazi reka kungora. Yarambujije ko atamuntu ashaka kurenga ngaha. Urabyumva? Je nibire ku kazi rero. Kiraze kungora. Habwo no kubwira guhindura. Bose umo nyokuru ariko arangura nyabari munyokuru nyabari umukobwa. Ngogwa ashaka kukuraba wo hari. Ninde yakuzanye ngaha? Ninde yakorangiye ngaha? Nkeneye gukora amaraso mwana masaba. Birabyorohe out. Nkeneye gukora amaraso. Bose yavuze byumve. Urabyumva? Mvuze ati soka. Ubu nibereye mu mahoro atuje. Washerewe y'umugore. Uko nanjye ndabivuga kera. Washerewe. So, ingena kanura amaso. Mbewe kutumva. Ushaka kumenya ndakwereka. Nyarutsa yabivuze ko yabivuze ari byo niko kazi kiwaje ntacufise gadwiza aho shaka ho wona ko gikora kazi neza nundi munsi ukabonye ntuzose no kugura je ku kazi kana hagaze ndi ku kazi je nta kibazo sawa we ndazi ko zgaye iminsi 2 kugira ukwezi guhere
ubundi ngo dusanzwe tubikora iwacu turaha karibu rero ngaha kaze nkuko ari je nabatumye ko nagomba tuvugane kiretse ko utarukira umugenzi ubu urazi ko ari ugeze ko umugenzi rero nukuri ndaciye bugufi cyane saba imbabazi ko byabaye urabona ingene twavanye tukavanana nabi ariko ngo ni iby'amasezerano indoto gutyo nkibaza ko ari Imana ishobora kuba yari yaranyeretse ariko ibyo ndiko ndabamwe uyu munsi biteye isoni n'agahinda kuko vraiment sinzi ko iby'Imana ari uko bimeze niyo mpamvu se kugutuma ko kugira ngo bwa bucuti bwawe nanje kera usure bube renouvelé bube bushasha twibere mu rukundo nawe nico naguhamagara mu majambo make nande nawe kabisa nagusaba byose wovyeme bashe naho wonsaba inka y'inzara munani no yironde ubu ninaza kukuraba ntuzoza kumbwira ngo urindiriye ngo Imana ngo yubunje kashare kareka niyo ibyo noba nk'ibivuga ubu ngira warabonye isi ngene isi ni hatareka tubive mu shaho ariko umviriza ivyo nagusabye birakunda la terre tourne biragarutse kwa hoze sawa nta kibazo ariko asha mana a condition aho na condition ndagufasha mu kantu kangana uko ide je warabonye none ko ataburofu ubu narakubwiye genda umuntu noro bushaka kugenda biragenda ushatse ikikama birakikubwira wumvure nk'ubwo aho twaza Imana ibitabo muri rusange iyo umuntu ari inzaza aba yitahuye no kuvuga nje kugira ngo twubake rugume twubahane muri byose naho burya bwana nguma numva hirya no hino nimba ari ububeba nimba ari ubwana nimba ari ubukisinzi mwabwagura no musi nejo koma umuntu wanje namba ufise ico ugomba kumfasha uyu mwanya ntuse kumbwira iby'abana biri no mu bituma ntuntura mu mutima kandi biri no mu byatumye kubera ikinabi wawe ndabikubwira ntabyo womenya ntitubyinjiremo niyo mpamvu yaba ari abanje simba namuhebye ngo ndamutane nabo banahamanze kurondera wewe niyo mpamvu tutobijamo cyane ahubwo usigaye uraramwikane barega byinshi narabyumvise usigaye uraramwikane vure uraje kunyera nanye ndibutse ibihe byiza twagiraniye namwe niyo mpamvu ngarutse kubasaba musure mu mbere abagenzi kandi ubu ndi serious kwibere mu rukundo nkuko twahozemo kera kariya gakecuru sinobijamo cyane ndakene kumva ko umushaha wanje wo gakecuru ryarijwe ry'Imana nakubwiye ati hari ibyo twitwa amajwi y'Imana ndakabonye kwirembi wanje kwana kajya mbeo ni uzorinda ukihana yaje ubwanje kare ibyo tubyihorere jeho ndazi ico nzokwikorera kuriko icyo ndagutumye nkeneye attestation yerekana ko mwakoze divorce hanyuma ushike muhira nk'umuntu nyene yifashe nyene rufasoni ibisigaye je nari sanze naragukunze gusa ibintu nyene radi satani ntiyigendera sheri ugombye kumbwira ko wemeye ugombye kubwira ko wemeye ndakwemereye kubera naragukunze kiraryohewe